dan svima. Sljedeća oblast kojom počnemo da se bavimo jeste molekularna biologija. I za početak ćemo da pričamo o nukleinskim kiselinama. Nukleinske kiseline su biomakromolekuli, pored proteina, pored lipida i ugljenih hidrata. I u nukleinske kiseline spadaju DNK i RNK. I nukleinske kiseline su, možemo reći, polimeri građeni od jednostavnih jedinica koje zovemo monomeri. Monomeri koji ulaze u izgradnju nukleinskih kiselina su nukleotidi. I jedan nukleotid čine fosfatna grupa, šećer pentoza i azotna baza. Te azotne baze mogu da budu purinske ili pirimidinske, i to u purinske azotne baze spadaju adenin i guanin, a u pirimidinske azotne baze spadaju timin, citozin i uracil. Vidimo da su pirimidinske azotne baze zapravo da su građeni od jednog prstena, a ove purinske, adenin i guanin, građeni su od dva prstena. Što znači, opet da ponovim, da nukleotid čini azotna baza, šećer pentoza i fosfatna grupa. Ti nukleotidi se povezuju, grade polinukleotidni lanac, povezujući se kovalentnim fosfodijestarskim vezama koje će da se formiraju između trećeg C atoma pentoze jednog nukleotida i petog C atoma narednog nukleotida u nizu. Da vidimo. Dakle, veza se formira između trećeg C atoma pentoze, vidimo ovdje pentozu, i treći C atom, i peti C atom narednog nukleotida u nizu. Na taj način nastaje polinukleotidni lanac i okosnicu tog polinukleotidnog lanca zapravo čine pentoze i fosfatne grupe. Sad kad pričamo o pentozama, pošto smo rekli da su nukleinske kiseline dezoksiribonukleinska DNK i ribonukleinska RNK, možemo ovdje na ovom prikazu da uočimo neke sličnosti i razlike između ovih nukleinskih kiselina. Vidimo da je DNK dvolančana zavojnica, dok je RNK jedan lanac, i pentoza koja ulazi u izgradnju RNK je riboza, monosaharid, dok u izgradnju DNK ulazi dezoksiriboza. U čemu je razlika između riboze i dezoksiriboze? Pa na drugom C atomu riboze uočit ćemo prisustvo kiseonika, prisustvo OH grupe, ali kod dezoksiriboze kiseonik nije prisutan. Upravo to zato se zove dezoksiriboza, dakle nema kiseonika. Upravo to što kod riboze uočavamo prisustvo kiseonika, to prisustvo kiseonika neće omogućiti RNK da stvara energetski stabilne dvolančane strukture. Dalje, azotne baze koje ulaze u sastav nukleotida DNK su adenin, guanin, citozin i timin, dok su azotne baze koje ulaze u sastav RNK adenin, guanin, citozin i uracil. Što znači da se umjesto timina kod RNK nalazi uracil. To je bilo sad o građi nukleotida, fosfodiestarskim vezama i između čega se te veze formiraju. Šta čini okosnicu jednog polinukleotidnog lanca. Ali ovdje hoću još da napomenem da pored nukleotida
ako bismo gledali samo strukturu koju grade azotna baza i pentoza, to je nukleozid. Tako da, ukoliko postoje različiti nukleozidi, gdje sad imamo adenozin, grade ga adenin i riboza. Dezoksiadenozin, sama reč kaže dezoksi, znači adenin i dezoksiriboza. Tako isto po tom principu idemo dalje. Guanozin čine guanin i riboza. Dezoksiguanozin, guanin i dezoksiriboza. Citidin, citozin i riboza. Dezoksicitidin, citozin i dezoksiriboza. Uridin, uracil i riboza. Dezoksiuridin nema, zato što uracil se nalazi samo kod RNK. RNK ima pentozu ribozu, a dezoksitimidin je timin i dezoksiriboza, timidin ne, zato što je timin prisutan kod DNK, tako da a DNK ima pentozu dezoksiribozu. Ali, dakle, glavno da ne mešamo ovo nukleozid i ove nukleozide sa nukleotidom koji je monomer za izgradnju nukleinskih kiselina. Kada dalje pričamo o, ovdje opet možemo vidjeti na drugom jednom šematskom prikazu razlike između DNK i RNK. I ovdje možemo vidjeti koje su azote baze iste za obe nukleinske kiseline, gdje je razlika, kao i razliku između riboze i dezoksiriboze. Kada pričamo o primarnoj strukturi nukleinskih kiselina, pa primarnu strukturu kao što kod proteina koji je jedan polipeptidni lanac, primarnu strukturu čini redosled aminokiselina u tom polipeptidnom lancu, primarnu strukturu nukleinskih kiselina čini zapravo redosled nukleotida koji se nalazi u polinukleotidnom lancu. I kada sada primetimo jedan polinukleotidni lanac, recimo da je ovo jedan lanac, vidimo da su nukleotidi povezani fosfodijesterskim vezama, uočit ćemo da polinukleotidni lanac ima takozvani 5' i 3' kraj. Na tom 5' kraju nalazi se slobodna fosfatna grupa, odnosno nema dalje formiranje fosfodisterske veze sa pentozom, tako da pošto je na 5. C atomu ove pentoze slobodna fosfatna grupa, taj kraj naziva se 5' kraj, dok ovdje na 3' kraju uočavamo slobodnu hidroksilnu grupu na 3. C atomu pentoze, odnosno nema formiranja veze sa fosfatnom grupom, dakle ova hidroksilna grupa na 3. C atomu pentoze je slobodna, pa se to zove 3' kraj. I to bi bila zapravo ta primarna struktura, dakle redosled nukleotida u polinukleotidnom lancu. Šta bi bila sekundarna struktura kod DNK? DNK je dvolančana zavojnica i prečnika je 2 nanometra, a pošto je dvolančana zavojnica, dakle ima 2 polinukleotidna lanca, taj zavoj pravi se na 3,4 nanometra u proseku, odnosno na 10 parova nukleotida ide jedan zavoj. Sekundarna struktura, kad pričamo o sekundarnoj strukturi DNK, pričamo o komplementarnosti. Uočavamo naime 2 polinukleotidna lanca koje su antiparalelna, a to antiparalelno znači da će se uvek naspram 5' kraja jednog lanca nalaziti 3' kraj drugog lanca i obrnuto. Lanci su uvijeni jedan oko drugog,
pa se formira ta poznata struktura zavojnice i pokazano je da se uvek naspram adenina u jednom lancu nalazi timin u drugom lancu. Da li to možda negde dato ovde? Da, naspram adenina u jednom lancu uvek će da se nađe timin u drugom lancu, a naspram guanina u jednom lancu uvek će se naći citozin u drugom lancu. I zapravo veze koje povezuju ta dva lanca, odnosno veze koje se formiraju između tih odgovarajućih parova nukleotida su vodonične veze i taj osnovni princip na kome se zasniva takav model sekundarne strukture je princip komplementarnosti. Tako da, odnosno taj princip komplementarnosti između adenina i timina, odnosno guanina i citozina, tako da će zapravo uvek redosled baza, azot i baza u jednom lancu, automatski da određuje redosled baza u drugom lancu. I između adenina i timina formiraju se dve vodonične veze, a između guanina i citozina će da se formiraju tri vodonične veze. Tako da kažemo da su komplementarne baze adenin i timin, odnosno guanin i citozin, i da one grade bazne parove i do ovakvog zaključka došao je jedan naučnik, Chargaff, koji je postavio pravila koje se zovu Chargaffova pravila. Odnosno, taj princip komplementarnosti gde uočavamo da će uvek odnos adenina i timina da 1. Tačnije, odnos adeninskih i timinskih i guaninskih i citozinskih nukleotida bit će isti. I broj, takođe, kaže broj purinskih nukleotida, purinski su, podsjetimo se, adenin i guanin, uvek će biti jednak broju pirimidinskih nukleotida, timin i citozin, pošto pričamo o DNK. I ove baze, ti bazni parovi, formiraju uvek određenu geometriju, tako da je celom dužinom DNK uvek istog prečnika. Tako da postoji tačno određena geometrija baznog para. Sa druge strane, kad pričamo o tercijarnoj strukturi DNK, to je sada već pakovanje DNK, tako da se formiraju viši nivoji pakovanja, dolazi do formiranja hromatina, hromozoma, ali o tome ćemo pričati. A kad pričamo o strukturi i to prostornoj strukturi, dakle sekundarna, tercijarna struktura molekula RNK, to je nešto drugačije jer znamo da je RNK jednolančani lanac, ali ipak RNK će da se savije i da pravi te sekundarne strukture, opet zahvaljujući formiranju vodoničnih veza između odgovarajućih komplementarnih nukleotida koji će da se nalaze u različitim delovima lanca. Tako da, kod RNK komplementarni parovi, bazni parovi, su zapravo adenin i uracil, što ovdje imamo prikazano, adenin i uracil, odnosno guanin i citozin. Zašto adenin i uracil? Zato što umjesto timina kod RNK nalazi se uracil, između adenina i uracila formiraju se dve vodonične veze isto, a između guanina i citozina tri vodonične veze. I tako komplementarnim vezivanjem ovih nukleotida će da se formiraju različite petlje, nizovi i sekundarna i tercijarna struktura. Naprimjer, kod te RNK ta sekundarna struktura je jedan prostorni oblik koji podsjeća na list deteline, kao što možemo vidjeti,
A daljim uvijanjem tog lista deteline nastaće tercijarna struktura koja podsjeća na latinično slovo L. Ipak o tim RNK detaljnije ćemo pričati kada budemo pričali proces sinteze proteina, odnosno translaciju. Za početak, ovo sada što ste čuli je za početak ove teme dovoljno. Ukoliko ima nekih pitanja, pišite.